Şu soğuşta geçen soğuşta men 34 asker hizmetkerim öldü. Ağrı bilmeye koşu öldüm. Ağrı bilmeye koşu tirildim. Sebebi men bildim. Alardı ölgön, jön ölgön çok. Bizim Kırgızstan üçün, cereviz üçün. Üşü hatta bu olar mindegen yıldan beri saklap gelgen cerevizi bürög aldırmay. Oşonu saklap kaldı. Oşo çıkmattı ilerisine Baratava. Hiç kaçan ölünmez. Başınızı götürüp basıp, başınızı götürüp yürüңüz. Ama sizde de ölünmez. Balanız şey, buna menin gözüm oşoğu güve şey dekeniz. Ben koşu soğuşkan asker kızmatkerlerinin gözleri düştü güve oşoğu. Buna oturan yaşmalar kayıtıp gitti. Sizler uşul ayıldın, uşul çağırdın, uşul rayondun keleçe gitsinler. Uşunda adamlar men birge kızmat kılganlarga tүйүнүшкө керек. Ошондо айылдар чоңоюп аткандар, ошо барган мектепке барып аткандар түйүнүшкө керек. Силерге чоң рахмат. Ооба, бирөөбүз тирик калат экенбиз, бирөөбүз өлүп калат экенбиз, согуш экен бул. Башчылыгы Ажак айткандай 121-күн жазылат экен да, эмне болушунчу. Ооба, могу жерде отургандарыбыз мен шейит кетпегендерибиз да бар да. Мен деле ыраазы болуп атырмын шейит кеткениме. Потому что шейитке бул мондай айтканда Алла Таала жактан кейпилдик берилип атат да, сен бейишке түшөсүң депчи. Могу жерде отурганыбызда эч кимибиздин кейпилдигибиз жок. Эч кимибиздин кейпилдигибиз жок. Бирок кейпилдик кимде бар? Ата-энелерде бар. Потому что шейит өзү менен кошо жанатка адамдарды алып кетет экен.